Di mo kadwa ti kumparem anagawid, puldo lakay. Nag-overtime ni pare Brando. Nag-overtime ko nam? Uy, bakit? Mas dawak nga ro. Kaya namin overtime ita. Anya? Kinapudno na. Iso ti nagboluntaryo kin boss nga overtime ita, bakit? Amo ka din ni Mari Hilda ti may papaniti dayta, lakay? Tsak amo bakit? Awanin ti bibiyang ko. Basta siya. Tsak kaya ti overtime. Tawan kaduan dito balay. Apay nga itala nga nagawid ka, si ka Brandon. Narabian ka manan. Saan ka di nga alas 5 ti outyo? Nakita ka na sa pa nagawid ti kumparem. Nag-overtime ang amin, Hilda, bakit? Ay nawang. Itaman pa'y amayat ka nga overtime? Ay, kuha bakit? Tapno dakil mo't arisoldo. Samay sa, tibos mi mismo tinang ibaga nga overtime ba? Iso pinagustok. Tapno di na panunutin asaduta. Kadno di mo matkayat ti overtime ide. Sa balitan bakit? Dakdakil ti tangdan ko no overtime ha. Na, tamayat ti isam mo. Naragsakan lang bakit? Nakaawid ak mo lang. Ada samat kayat asawanday ta nga isam mo Ni bagay mo para isam lang. Agsagana ka, Brandon. At dalaang maamok makitam. Di ka kadyang panunod akasta bakit? Awan Nando! Mayat lata, pare Poldo. Ay nawa, kasla naragsak ka pa ya, pare. Kasta talaga, no, agin enjoy ka di trabaho, pare. Amangan may no, adati sa bali ang makagapo, pare. Sigagit di mat, pare Poldo. Anya kumain no bilang. Amangan ko na no, adamang parparagsakin ka dito office. Iso akay kahit mo tag-over ka. Sigagit di mat, pare. Pagbalinanak mo't ababaero. Apeng nga rin nga, defensive ka pare. Saan ko nga aramid ti kastanya? Mabaling ka dito yung makito ko, Roda, ading ko. Sige na, manong Brandon. Awan parikot. Blooming kay ta. Ay nawang, sakto lang manong. Bagay mo launay takawas mo. Agyaman no ma-pressure mo manong. Mahilig ka mag-gayam iti miniskirtan niya. Uwan nang runa kit napudot ti panawan ita Bagay mo, aling. Bagbagay mo launay. Magusto ako man di kas na pa nagbagbalong, aling ko. Saan ka di pa nga agawid, pare Brandon? Saan ka di pa nalpas sa trabaho? Alas 5 na. Ituloy mong tulahin yung tararamidi, mintun biga. Sana mabalin, pare? Las ka na malpas ko ti trabaho kita amadlaan. At damit ti bigat, pare. Ag-overtime mo kita, pare. Ay nawa. Naamuam lang nga, ag-overtime day taro ta. Ag-overtime kami. Roda mo ta sasawang, pare Poldo. Nakita ko saan makitain ni Roda itay, pare. Naggidang kayo pa, nagmirinda itay. Di mo man ikan, hindi dahil sa kaipapanan, di nakitam, pare. Awan tiket asawan tinakitam. Talaga laing, pare. Ganoon man, pudnot ibagbak, pare. Napataglaw na kanyang titrabaho. Yeso nga, ginggak ka ba ilak? Ag-overtime, pare. Ma'am, siyaklad ng tag-voluntaryo para iti katrabaho ka naglangan ita. Bye! Asino ti mawag Brandon? Ni boss. Kasapulan na kano ti reliever. Taglangan ti may sa akatrabahuan mi bakit. Day off mo mat ita Brandon. Day off ko, ngam napahanaklat na bakit. Ano sak tagtrabaho? Ay nawaw, saan ka na bannog? Di mo kasapulan, tina na? Awan ti ina na kanya kita Hilda bakit. Naragsak kan samit nga awan day off mo. Saan mo? Bakit? Abay ko maamaragsakan na saan ang makaina na. Oho,
Inuulbod ti kasta lakay. Adan samatan mang parparagsakken ka iti ofisyo. Ni kumparim a Brandon ti limabas iti paraangan puldo lakay. Kunak man no day off na ita. Di off niya talaga, Susan. Kitaam akit na ka-uniform. Siripom iti tawa, tapno makitam ti bagbagak. Ay nawa, naka-uniform magpaiso ni Pare Brandon. Amang ano isumanin ti nagboluntaryo amang sukat iti naglangan ang katrabawan mi, bakit? Masansan ti overtime na. Awan pa yun ti day off na. Ngam okay lang kan kwa na. Uy na, dati agas ti mata na iji office. Iso akas la di na marik na ti banog na. Naragsaklat ta. Awan ti inanana, bakit? Anya? Jak amoy ti dahi ta kumpare. Kursunada na sa amin dahi ja aroda. Dahi tuitumit aroda. Madlaw nga ampang. Ura sino la di ti kulkul dite namin. Ay, una yan. Kita ay ma. Di ka mailawlaw ang amang istorya iti kumare. Jak kaya ti mairamraman ubilang laing. Susan, bakit? Amom nanang, talaga sa balik agparparik na kanya. Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawang, Hilda, anak ko. Malagip yung kadiidi. Kanayon nga agreklamo ni Brandon no nabambanog iti trabaho na. Ay, anak ko. Kanayon nga agreklamo no pag-overtime ti bus na. Wano awan ti day off na. Saanan nga agreklamo ita nanang? Madlaw ko nga agpaiso, anak ko. Kanayon nun anak kaisom asumra. Kas kumaita, day off na. Ngam gaputa naglangan ti maysa a katrabahuan na. Nagboluntaryo asumrek nanang. Ay, nawaw. Anya ti mapaspasamak iti day tabran down. Dayta ti jakam mo nanang. Kalahat mo takastan. Naragsakan iti trabaho na. Amangan mat no adda ti agas ti mata na iti office da. Anya kumangay nanang? Adda siguro ti kursunada na iti office da. Iso akay kayat na ti sumrang kanakaw. Aywan nga agpaiso. Amangan no adda ijay ti ragsak na. Iso nga uray day off na. Kayat nalatta ti sumrek. Ken maragsakan. Uray kanayon ti overtime na. Kasla di na matpiman marik na ti banog na nanang. Ni, si Kani Gayam, Maria Hilda. Agtugaw ka ba ayabak ni kumare. Ay, saan ani Mari Susan ti gagarak, pari Puldo? Ay nawaw, no saan ani bakit ko tigagara? Asino nga rugngay? Sika ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw, may papaniti anya ti pagsaritaan ta. Ay, kastoy nga men, pare. Makadlawak iti asawak. Anya ti madlaw mo, mare. Sa bali nga min kat ita, pare. Madlaw ko ang naragsak launay iti trabaho na. Agin enjoy samat. Ha? Kasanumit anay, bagam ti kasta, mare. Wen tauray ka na yun ti overtime na, kan awanan day off na, kat naragsak latta, pare. Panagkunak, adda agas ti mata na idyo ofisyo, iso adi na marik na ti bannog na. Ay nawaw, awan ti amok may papaniti data banag, mare. Pasensyakan Kasta ka di. No, adda man masagap mo kat bagaan nakman, wen? Wen. Kung takin ka dagos, no adda ti makita kakalukwan na, mare. Apaya di mo imbaga kin ni Marihilda ti mapaspasamak iti ofisyo si Kapuldo. Nariga nga tati mairamaraman, Susan, bakit? Ay nawaw, di ka di makonsensya lakay. Makonsensya akmet ngem, no guray na nga iti kumpare. No ilibak na nga bakit? Di isak ti rumaradakes. At least, naibagam ti pudno lakay. Si kalatan ti mangibaga iti kumarip. May mayat kumaano si katimangidanon iti kumare. Kasi kaamis mo tinakakita. Ammom ti ibagbagam no adda ti follow-up question na. Si kalangin, bakit?
Saan ka di pa'y anagawid nila kay mo, Mari Hilda? Ay nawaw. Apay nila kay kumare. Awan pa'y matanagawid. Sigurado ang nag-overtime mananday jay. Ay, kasto ngamin, Mare. Adda tinadakamat nila kay ko kanya. Anya day tamare. Adda babae nga umas asidagken la kay mo ijay office da. Anya? Ruda ka no tinagan na, Mare. Kung naktumat mare. At damilagrong aramidan day a tao. Mas daawak ngamin takasla di na marik na ti bannog na. At damat gayam agas ti mata na ija office da. Narigat akalaban dagiti gumarampang, Mare. No kayat lakit din ni Brandon, di ison ti asawa na mare. Sa anak masayangan iti lalaki akas na ti galad na. Ay nananang, jak ammo iti dayjay nga anak yo. Adda kano babae na iti office da. Ay nawaw. Asino tinakadamagam, Hilda, anak ko. Ni Mari Susan, nanang. Isu kano tinadakamat ni Pari Puldo ken kuanay dinaminsan. Ay, Masurunak lang. Tapay matasan nagpudno ni Pari Puldo kanyak idinapanak iti ayanda. mabuteng siguro ang mairamahan, anak ko. Jak amo, no anya ti rumbeng nga aramidak iti dayjay a Brandon nanang. Naglukon day tang anak ko. Nakapimpintas ka nga asawa na. Kastapay laang teramidan na. Ay nananang, uray ka sa no ti kinapintas ti maysa a babae, no ti lalaki ket babaero, awan latta nanang. Anya nga rod ti plano mita, anak ko. Mangisuggest ka man nanang. Jak makapanuno ta nasayaat. Ikam iti leksyon, anak ko. Marwam day tatao. Pasensya ka, Hilda Bakart. Nag-overtime kami manay. Iso anarabyanak anagawid. Naturog ka latta ko maijayan, Brandon. Sigagit timot Bakart. Itaan niya kung maaga po ang maturog kak ija office nga. Wana, tada ijay ti agas dagiti matam. Isumat lagayam akay kayat mo ti sumrek iti trabaho. At damat gayam ijay ti ragsak mo. Ne, sana po nulay ta Bakart. Di ka naglibak. Ti kunam kanya, ket ti boss yo ti mangibagbaga nga ag-overtime ka. Tagayam, sika ti agbulboluntaryo, Brandon. Agasam day ta kinaulbod mo? Kitaam day to'y aladawan. Awan laang day ta Bakart. Anya nga awan laang. Type mo day ta. Kitaam man ta pa nagbadbado na. Uray la makita amin akudil na. Saan Bakart? Si kalaang tayo. Ulbod ka, Brandon. Manipod ita. Awanan bibiyang kukan ka. Aramidam no niya ti kayat mo. Awanan ti bibiyang ko. Good morning, Manong Brandon. Maglisi ka man iti dalang ko, Roda. Di ka man din umisam kanyak. Roda, pangasim taliklikan ako. Anya? Tulang ka di. Masapul nga ulit-ulitak nga ibaga. O di walaan. Kunamla no asino ka man naggwapo. Agpada talaang matalog paktiyagong na. No. Di ta ka man langan. Pare Brando, kagura na kan sabit din ni Roda. Awan ti bibiyang ko, pare Poldo. Ay nawaw. Unak isot ti type mo, pare. Unak lagi din isa ka nun bakit mo iti babae akas kini Roda, pare. Saan nga isot ti type ko? Pwe! Namulay ni Marihilda ti kalukuam ki. Kastamit ti bagbagan, pare. No apay ngamin nga inasi gambay laing deta Roda. Basol mo may laing Pinakita am ti motibo di babae, pare. Agrubuat ako, nanang. Agan-anad ka ijay, Hilda, anak ko. Saan ka kumaapalubusan na pumanaw? Ngam awanon ti maaramidak. Nasken nga ikam iti leksyon ti anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kanayunag ti umawag kada kayo. Aramidag laang day to tapno agnakam day ja Brandon. Maawatan ka, anak ko.
Darigat nga agpaiso, no di mo ikan iteleksyon. Amangan no panunutan na nga okay lang kan ka. Wan nga rod, nanang. Ipagarup na siguro ajak kabaila na panawan. Agsubli kan to ano kasano anak ko. Makitan to, nanang. No ada pagbaliwan ni Brandon, mabalin siguro. Di mo liplipatan ti umawag kanyak ano saan ka abise. Wan, nanang. Di kay madanagan. Nana, ni Hilda ngay. Pimanawon Ah, anya, Pinanawan na kan ape mo ta pinalubusan niya o pumanaw, nanang. Anya nga ron ti maaramida kat disidido mag. Owan mo ti ko na yung awagan, nak. Ay gonggonam. Anya nga mintar aramida. Nanang, dak kabala na mapukaw ko ni Hilda. Ibagayo no sa dino tinapanan na, nanang. Surutag ti asawag. Ala ang babae ka pa ay Brandon. Naturod ka mga ramid iti kalukwan. Sa ita, agsangit ka ta pinanawan na ka ti asawam. Day ta ti ganawon dagiti di na Naimbaglaangan tanabiyag ka pa si kawaneng. Oh, mangan ka.
Mangan ka tapno adda pamigsam amang dengeg iti ibagakken ka. Ay lawaw, talaga makaungitan di bakit ikaw? Apay aday ka sumungbat. No di mo ka ba ulang timang isubaw, agnga nga ka ta isubuan ka. Ambo ka nga niya tirubay nga ramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaon. Sigurado makalawas man na sermon no ko ah. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawa. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkatkatawa ka, katawa mat nakakatkatawa. Andak, mat gaya man di balay ka. Tibis pa rin ko nga. Nabatin sa mo di tinagi naman may. Di nakman but-but nga na eh. Anya ti bagaman ti Vivian? Mabalin ka diya si kapay na ang timang bantay ka ni uncle mo kaanakan. Dahil talang ti paramid mo antay. Ay nawaw. Apay nga yan tay. Agkat-katawa mo't niyang kalhuan ng awan makagapaw. Dahil tangarod ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo ni uncle mo. Amang ano adda na kay tugtugan na saan tayo nga amo. Kasano kat agbarbartak lang ti amo na antay. No di mngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na. Saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Ang anya nga rin ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan tayo nga amo no anya ti Ibiyan anak ko, anya ti masapul mo. Adda parikot ko nanang. Ay nawaw, anya dayta anak ko. Ay, agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano ba tanay bagam ti kasta anak ko? Agkat katawang agmaymay sa nanang. Anya, gapoy ti kaiinom na. Nadadaol samatan ti utak na nanang. Ay sus, makapadanag ka mo, anak ko. Day tatipod no nanang. No kasta kasarsaritak, saan mata sumungbat? Amangan no, adalaang naunag apang panunutin na, anak ko. Agbalalakit din day jay nanang. Saanan anormal tikas jay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, Mari Bibian. Iti ayan ni nanang, maritonyang. Agmauyong sa nila kay kumare. Ay nawaw, kasanumat anay bagam nga agmaoyong nila kay mo, Maray. Wan atag katawa amay may sana. No daduma, adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw, delikado daytan, Maray. Day tangarod ti pakadanagak, maring. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, yang kalhuan Ano ni uncle mo? Jakmot na nasiputan no sa dino tinagturungan na antay. Aggauak lang kung may tikanan na. Ijag subliak iti salas, awan mo ten. Anya? Ay, agpakada akon marito niya. Nasken asapulan mi ti asawak. Adakaon. Ay, nawaw. Sa dino tinapnapanam si kawaneng. Eh, ataw ti indala kasi dahin tayo. Ilutom ta, mabisina kaon. Nangalaam iti day ta manok. Awan mo ti taraken tayo a manok. Ilutom kita ta mga tayo. Ay, nawaning. Nasken samot ten nga ipa-check up ka. Ipa-check up. Iti ang nagapaw. Awan sakit ka. Awan. Saanen anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y ang nagsuble? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Aglisi ka nga rodan. Kasi akong timang ilodo iti manok ninyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Diyak mo't mabiro ka ni uncle. Simbang patan ni uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na ante. Ay, jak mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na.
Ada nga rod inyawid na manok. Manok? Nangalanamot nga iti manok, ante. Manok siguro ti kaaruba ah. Ay, ipa-check up mo niyang ka, ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano no agkaro kat dakas ton ti aramiden na. Narigat no da maperwisyo akalugaran tayo. Gapu iti kastangar aramiden niyang ka. Sikapay lang ti makaamukan ni uncle mo, David kaanakan. At David papanak. Apay nga yan, te. Nakabutbutang mo. Ay nawaw. Anya ti pagbutngam. Kasano no dangranak ni uncle no awan kayo. Saan mo't siguro? Mapanak lang ag saludsod no anya ti rumbang nga aramiden tayo. Magawaam nga rod ante. Wan ka di. Bantayam ana imbag ni uncle mo, tama nga nurumuarto manan. Wan ante. Bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kide. Ay nawaw. Abang ano sakti danugan na ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka mo't ngam ni uncle mo. Kabaalam at tenglen, no bilang laeng. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong san talaga nanang. Ay ka ipa-check up mo ada, gusin sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok, nagalaan na iti manok. Kaawam mo't ti manok at tarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay matadi mo linapdan nga'y anak ko. Mabutengak nga rod nanang. Sabali nga minti panagkit-kita na kanyak. Kat, kanya nga rodin ti plano mita. Kanya nga tanong iparihab ko nanang. Ipa-check up mo pa ay tapno makasigurado tayo. Saan tayo ba't nga mo? Noon niya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak ka ang magna, David. Kasla adakam kamatam. Amangan kat din ulit mablabas ni Uncle Juaning dito ayan niyo, antito niyang. Awan mo tinakita, apay. Rimwar manen aya. Wan nga rod ante. Jak manin ammo no sa dito kinagturungan na. Makaugat lakit din Auntie Vivian no kastila. Ay nawaw. Saanin anasaya at tikas ta mapaspasama. Wan nga rod ante. Agbutang to dagiti tao kan uncle ko ta agmauyong mutan. Ay, anyat na pasamakin ko na aya. Kala at mutlatan na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da nakaturog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya antek a sermonan. Ngam saanan ang napasamak da ita. Tag mauyong mutan idinagawid kami. Amangan no adda ti bato ang nakaitugtugan na dita. Pilitam ni Antem ta ipa-check up yung laangan. Narigat ti kasta, David.
Ayan da, Vivian, tunyang. Ay na, ipacheck up yung arudan ni pare Juaneng. Wan, iso ti plano, may. Ay, nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan medical man. Anya, Lapdak kumangam, saan kun nga intuloy, ta mga numakaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sabi, kasla agbagtit at talaga, nana. ay na. Day tatiga na, na iti ka iinom na. Mga no addamot ti bato, ang nakaitugtugan na dita, nana. Day tangaraw, tunyang. Uray siyak, madanaagan akmatan. Agbati ka man nandito'y balay, David Kanakan. Sa tino ti papa naman ti. Saklatan ti mapan. Da kayon ti agbate dito balay. Siya kunti mapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya ang kalhuaning. Sa bali ti parang kita na kanya kita. Isungarod ama panak iti ayanda Uncle mo Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni Uncle mo. No kasta nga ron, igalot tayo niya angkal, antay. Amangan kit dinudyak maputan kat rumwarto manan. Ayun nga agpaisoan niya. Ang mga no aglibas man no awanak. Mapan mo nga ron alaan ti tali. Ta igalot ta. Ay, pangasim na baid. Sana mabalin ang kalhuaning. Ikatam ti tali iti imakin sakak. Saan nga ron da mabalin? Nasken amay pa-check up kayon. Saan ba't nga agbagtay? Amuyo kadit inararamid yo iti kalabas, uncle. Malagip nyo kadit manok. Natag kan prutas ti kaaruba anapan nyo tinaktakaw. Saan ba't nga min nga agbagtay? Drama lang dayjay kaanakan. Tapno saan nakasermonan yan time. Kentapno nalakalang tagdiskitar iti naimas asidaan tayaw. No kasta, agin babagtit ka lang, uncle? Why? Di mo'y bagbagakan yan, Tim, Sikrito talaan. Sana mabalin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian, itamot lang. Sa tinong ti papalam ka, anakan. Ay, agsubli ka dito, oy! Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pala ang ti makaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurutak ka niyan ti Vivian. Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni Uncle mo ti bunang kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod nung agbagtit ni uncle ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtik. Tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na ti kayat na. Ay naglukod day tatao. Asino ngay tikadwa ni Uncle mo ije balay kaanakan. Anda ni Lola akadwana, ante. Napatag ti ibagak kada kayo, iso asimurutak. Ay nawaw, ibagamon no anya day ta kaanakan. Saan apod nung agbagtik niya, uncle? Anya, kat numadlaw mat nga agmauyungan. Agin-agin laeng, tapno saan niyo asermonan. Ken tapno maaramid na ti kayat na, ante. Iso amis mo tinang ibagakan niya. Talaga amat dayjay at tao Saanan ang masapul nga ipacheck up tayo ni uncle. Tadrama na lagayam na jay. Adik, tibok ko ba ipatam? Kurang pa'y dayta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Juaning. Nakababain, tikas ta nga aramid mo. Amom ka de, aga po iti dayta, kat kabutang dakan dagiti ka baranggayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw-lawatom dita. Pang-aasim, bakit? Ibatan na ka. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga, bakit? Masan ka kanikanyak, Asino ti mapan mubut-but ngan? Di ka lamabain ka dagiti ka aruba.
Amok nga minasermonan na kisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi idi agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di amapresyat na gitay, ha? Bakit? Di ka agsardang, Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak David. Ay, Bagkatan ta ni Uncle Mau, ta itulod tayo sa police station. Ijayan nga. Mo, Joyce, balasang ko.
Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, auntie. Ninang, Wan, da kayo kani Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang akda kayo, auntie. ay kwa, Joyce. Maalamat din, auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi iti saan aya. Ay na, nakababain nga min, Joyce, balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawang, saan mo't aparikot day na, auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Ken, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa ni Uncle mo, Luis, balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listahan na, auntie. Ibagam ka ni uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Naa, ay yaman ang ipakas daawa ang baneng anak ko. Tuapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damaba nang lututuusan na pobre na pa'y ngamda tao. Wunat, nasaya at ngamain ti ugalit ang agasawa. Kan kas makitam, natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak ko. Katsak, dakesak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nana. Adala ang ngamain dagiti bambanag anaaramitam iday. Ang mga nuy supay ti may sa makagapaw. Nuapay adida kan kayat nga alaan aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday gapulaang itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak ko. Anyat ka. Lina, bakal. Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Walang awang magngarod kwartata. Iso kano ti makaam mo iti isuot ta. Awan na nga rodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amukon, Luis Lakay. Amukon no anya ti irigalo ta. Kaya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias na, Lakay. Anya? Sigurado amayat day jay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa banay nga anak ko. Uray lau matidug tatenged mo dita. Ninanang mat, taipadlaw na pailaang. Ti kaaruba tayon samot man ang ti sipsiputam dita. Nangeg ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimabasak iti paraangan da. Makakatkatawa ak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, no anya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banayng. Ay, may mayatlatan ano cash nanang. An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo tatarak nunda. Mayakit dia, kapangrugyan da. Nanginang at atiburias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayo lakay. Iti ayad da pa Luis tinagturungan na. Anya ti naramid na ijay. Napandayin tulod ti kawas nga isuot da pari Luis inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, baneng. Nanganak da pay laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si kabaneng. Diyak magustuhan day ta nga ugalim Anya ko matibibiyang mo, lumay papaniti day tabanag. Kat kwartamot da Joyce tinaramat da. Wen nakababain ti agbalin ani ng kaninong no si kapay laang ti gastusan da. Agsardeng kan. Masakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam
Adan sa ti sa anyo ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apa yan? Daka sa kanayon ti rumrumo ariting iwat na nanang. Adyan tulangan ti panunutan dagiti anak me. Numangag dati kas jay abalikas na. Day tamot laeng ti jak kayat iti anak kaw. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kaw. Kanayon kumatabagbagaan. Ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang nga awan ti manak nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma iti kastang aramin mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbaba ka. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kami. Ay niya kalakit di moten ay anak ko. No makorektar ti dakas nga aramin mo. Sinada gusti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa ilaan kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning nga aya. Ay nawaw. Mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. Nung saan da ngay ang magustuhan? Sigurado ang magustuhan da, si Kakit Dimot. Nangina nga tatiburias. Huwag magkidi ah. Isagana mo tan tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapaumayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod ka data iti balay da Joyce. Kasar ni Joyce ita. Apay adi ka pa'y agdigaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Na, Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Burias! tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasakaw. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumpormi, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magtirigalong ka da Diyos. Apay kumamang to iti regalo ngay, kat sandak mo't nga inala aninang da. Pudno ngagpaiso ti atap kaw. Nasakit tinakam mo ta ni Adelina kan ti asawa na laang tinaladaan ninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da kaninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang. Di ka di mapaniti kasarda Joyce. Baning bakay. Masagutan. Ay nawaw. Kasi daglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. At asamot sakit am dita. Di ka pa'y naka-move on. Awan, mate. Talaga lang adyak kayat timapan. Ada napatag nga aramidag ita. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat nasakit tinakamaw. Tas anda ka nga'y nalani ng iti kasarda. Mabinado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmet lang kayat kagbalin aninang. Ilibak mo pa'y lang nga main. Kat madlaw main. Ni Adelina pa yan ti pangipasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. Saan da ka kayat nga
Special nga aldaw mi Uncle Noel. Ay nawaw, awan tiyan yaman na Joyce. Jack, ba't makita ni Auntie Baning? Saan nga imay? Abay ka no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na Uncle. Una, talabas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na tati karuba mi lang tinalayo aninang iti kasaryo. Pasensya kayo na Uncle. Uray libak na, amuklat na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apalan na kanadili na kaaruba me. Kinapudno na Uncle. Plano may kumanga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idi inala da aninang, di takabangibang a barangay. Aywan, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na ninang. Sana masapul nga agpasensya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigan nga agpaisaw, lumadadahil ti special nga aldaw yun. Agyaman naklaw na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun timabain ka na kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, tay supay apangrugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta, uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo. Kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-appreciate mi la unay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo ka ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, Nanang? Ay, mayat magbaning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, Nanang. Amang ano di da inawa. Nakita amayat ti isam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang tinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo anaawat da. Kasta? Amom kaday. Maya ati bilin dalwis kan Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. Saan mo tasal-saludsudan, Nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado, tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan ka baknang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti manganak iti kasar. Patpatamaan naksamot, Nanang. No napasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak ka. Guilty ka. Agtugaw ka man tag sarita ta, baning bakay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakay. Kat ibaga mo na. Amom ka daya kayat daga ko mga alaan aninang, idi kasarda Joyce ken Ricaw. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanya, bakay. Apay nga rod ang nagdiritso mat iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makadagiti ninang, isuna lang tanadismayada, idi nadamag dati inaramin mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay pada maninang iti kasal, nga inapapam, gapoy iti regalo, ken paputpay. Nabayag matanday jay.
Anya na bayag. Idilaang napalabas sa taon dayjayan niya. Lusan siguro akas jay ti inaramid mo. Di mayat kuma, saan da kaalabas-labasan laeng dita. Ay, Ita, amumet siguro ti aramidam. Dayta nga ugalim ti makagapo. No apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasat. Saan lang nga minarigalo kan papet-pet ti importante no mga nakay ti kasar.